Ngubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukela kwesimanje sekuthetha zona ke indaba ezifika ngaso isikhathi mbukeli namhlanje ke njengoba sazi ukuthi ke umgqibelo noma ke isabatha lapha ke ngawo ke umhla ka4 khona ke lapha ke umcimbi oyindumezulu yakhe ke lapha ke umthandene komfo kaManqele ukuthi ke uya celebrate lapha ke kuona ke lonyaka njengoba ke ahlukanisile ke wona ke unyaka nangawo ke unyaka odlule wawukhona ke wona ke lo mcimbi kodwa ke kulokhu usebhanqe nokuthi ke usehlukanise nawo ke unyaka ngengoma yakhe lapha ke ethi iGucci afeature khona ke yena ke uMahu yena ke uthibela lapha ke oyigide ngoma lakhe ke uKhuzani ke umfuka Pongose ohamba phambili njengempela lapha ke endaweni yakhe yokugida lapha ke kuKhuzani ke umfuka Pongose useveze indaba zokuthi lo mcimbi akuwona ke qepha okamthandeni kodwa ungokala lapha ke umfuka Nala yena ke omenzele ke wona lo mcimbi yena ke umfuka Mthandeni kanti naye ke umfuka Nala useveze lapha ke engqondweni zokuxhumana epage lakhe lika Facebook ukuthi ke awumnike lapha ke isound kanye nestage kwi festival uzobona ke lapha ke yena ke into azoyenza uthi ke gijimaneni lapha ke emdletsheni nizobona ke ukuthi ke wenzeni kuona ke lo mcimbi okucisa abantu ke abaningi ukuthi ke lo mcimbi ngempela ke akuwona ke okamthandeni ke wakhe ke lo mcimbi ke umfokanala olapha ke emdletsheni ebesazi ngokuthi ke owakhe ke umthandeni ke umfuka Manqele ngabe kuthini ke okwakho mbukeli mawuzwa ngalo lolu daba lwalo mcimbi. I can delete pictures and conversations. Kodwa ngiyahluleka ukumlibala emqondweni. I can delete pictures and conversations on my phone. Kodwa ngiyahluleka ukumlibala emqondweni. Awujalo mangilele ngiyamphupha mangivuka ngiyamkhumbula lapho akasanginaki kodwa ngiyamthanda njalo